Hello muntina namite ho josi limda kahin nei kirun chule tuni khu bulte ni simsom nagi sani le somni luguma dingin jong thusu chum ho phun do na nei ki taw hiti achi sa February ni simsom lugup chun Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM in Supreme Court appointed Justice Gita Meter Committee litan boinatu to kimarin aphot chin na anapilu din hi Hechi athilpi luna chun security forces so aka aphaldana umuwa KUKI langho tangkhul naga ho in halha akithu piu vitia ango naw limla aphot chin khatta bong chuto api lu thaw na hi IPFM chun February ni simgit ni khuwa litan sari khung khuwa tangkhul naga le KUKI ho ka buina su chu mizo sin ki deilo hi atiwin security force on nungthup na to KUKI thal choi hon sunlai changa tangkhul te in somni langa ta ahal hawa hi ati ango anata sot na din limla to akoi thain hichihin security force ho chunga langnei na avat sa hi atin KUKI ho inwang security force on aveng bidun tangkhul naga ho in ho chu venlowa ki koya hi ati Assam Rifle Personer ho umdan hi demna le akithu pi ko na pi dinga hi atin chule tu azong KUKI lang hon Central Military Force to kithua litana tangkhul in umna lai ho hal hading agoro hi atin KUKI thingnoi ho le Central Security Force ho mungko chepu sangkai le litana khom viati Central Security Force on tangkhul numei ho anavo over khangtha ho jong agi wangun KUKI thingnoi ho to sot na pin Hejia Justice Gita Meter Committee ahin vetsina Indian government ahung ki gula til ahi ding bonga anung koi din angein paramilitary force ho to KUKI ho apang khom vitia ngon hi manipula CSU izat hamin anasei sa jong hitai ti Ramwa School Okul District JNVAum KUKI student miso malakhat ho chu tangkhul naga le KUKI community ho kika litan sari khung area buina omjin chuchi JNVAum KUKI simlai somalakhat ho chu police hoin aga puido vekiti hita bonga kinana achun in somthum anaki halhain chule kicha tiza na hichi majority naga district sunga hin anasuya keti authority ho seidanin heji simlai chapang somala khat ho chu boina hongso sangkha ding hamtia ki vendo theina dia ki puido a hi tin thulut chun asisi Okul district police ho hi HJNV Ramwa School of student somala khat ho chu ahin puido wa Saiku police station team phuda ape ludova JNV Kangpopi district a atha diwa hi tin police statement chun asisi Pasar somthum na khat le numei somni chu Kangpopi KUKI majority district a akithalu ria getin police in aseina Okul district a boina umjing lai a hizia chapang ho ven bit na dinga kigonga hin la mi phep khadin a hilo lam te thu anathejal kiroviati police in asei bena civil society organization hoin pan hin law han lang boina kho si ho hi hinchulham loy hanati police in asei bena authority hoin jong panhin la loi hon lang a hi lo lam ta thu ki the thang ho hi suthi mo han boina aso sang be lo na dinati ki boina hin ko do hi community zukham le zukham ke ho khil ji a hin achi sa February ni sim siginia litana su hitan hilai ke boina mun litan chu tangkhul naga le KUKI ho chen khom na mun a hin eji thil su chun ki khantal na aso sa yati chole manipul hi meisang ni le somne thumnia pan hiti zinga hin Tribal Solidarity March tisu thinglangmun jo sia ki bolchun ethnic violence meite le KUKI community ki ka aso sain meite te scheduled tribe status demand adalu deilo na zala Tribal Solidarity March chu anaki bola hin mi zani le som gobin thina atutan asanga sim in lo neilo galjam ahin Ningkuma February nisim somla thumnia president ru anaki imposin hinla tulhabula chu Waikem chan singin phatnalam manona din chief minister din mun analo pan ki de kiti Retired IPS officer Ajit Larin Ministry of Home Affairs Northeast Advisor hina atuding chi seni khu hafta atamane ki chai eke misra akhial dinga hitai
Misra ahile Sangha Jaku Somge Lesigi Batch Rajasthan IPS Cadre Officer ahin Center to Kuki Zoting Nui Mikiloi Khom Nahon Suspension of Operations SO Agreement Anakai Naule Naga Pistok Hoa Anapangahi Azit Larhi Sangha Jaku Somsigilali Batch Himachal Pradesh Cadre Officer ahin Tua Kiho na Bangkhai Hoa Pat Aman ahin job ding Mopun ala ding ahitai Central government in popular government and the same in chief minister in Meitei Kuki le Naga chu deputy chief minister anapin munong ahu diminahi Narendra Modi makaina National Democratic Alliance government in tunay na ahintu nungin amahi Home Ministry in Anahiela Tamil Nadu Governor RN Ravi anagunahi National Security Council Secretary da Joint Intelligence Committee Chairman anahika Intelligence Bureau sunga Special Director anahika Agam kaya galgu bona linta ta anaki mai tu pi kha hin chule Indian Embassy Washington DC a counselor hinato embassy le a personal ho security anniversary Delhi Saint Stephen College a graduate anachai hi Mawa ho Chomukedama district Naglena angami hole kuki hoki ka kina ke botam jin Chakroma Youth Organization CYO in Mawa Village Council Chairman Pachu Chakroma Public Organization CPO in Nisegi Sung Para Piovin Anako Vegeti Hechi community te ni ke ka ke boina chu February ni sim som thum sangni le som nil go ma chu anaki pan hitan chu chi boina thim ki chu na ke din te na asu je chun mi som ni le gup ki su kha in thilelo ki su se le asuma laga sim anaki sumangye ke tin CYO in Mawa Chairman le Seiboy Changsan Alhon Pidin Anako Vegeti Ajaina ki sei khachu Mawa Village mi Phallo hoin tree plant anayun CPO President le Alhon Pi ho chu Gopal Songa February ni simsom la thum sangni le somnil gumnya chu ana atego vegetin CPO President holoi chu ta sananei ta chamna thu seidinga chi a hiuvin hinla CPO lam kai hole volunteer ho aki sokhalo vegetin hi chi santhei dola hi poitin alungphan mona CYO in asezia kiti Achaina din Mawa Village Chairman chu Nisegi sung February ni simsom nir thum masangeya ahung lole CYO in thuki seina samo aumle organization in action kila angami customary lodung zuya kichat loading a hitai kiti Kuki in PG Ribom Tamanglong le Noni in Kuki Zoo Council Chairman Helen Thang le KJC spokesperson Ginja Warzong Teni in Kebulu na chunga demnatu su bolovina hi Achisa February ni simsom na niya Helen Thang led in Kebulu na kiu hiluwa February ni simsom na nga ama chen na ina bom anaki seblurin February ni simsom le liya chun Ginja Warzong chen na in sunga anaki sebahiya tiuwi Hichidabong thilso ho hi Milham khat ke bulu na hilowa Kuki zo ho lamkai ke bulu na hin mi su ki cha dingle chamna su boi na ding to gun ho chun Kuki zo ho kalso na asul ha samlo dinga hi tiuwi thilso to ke seya si nei lang nei lo hulchil na nei dingin angya ovin sarkar le thunei vai hom hon thilso asu hil nei ho amat ding ovin jong tipna aneuwi mi pi kiloi khom na lam kai ho bit na dinga security pe ding in jang nge na aneuwin thu dia thu tan na om lo le mi to ki to lo phem ho na to chil ha be ding a hi tuwi United Zoo Organization je headquarter in jang YP People's Council officer thilki su sit henlen thang let to genja warjong in kibulu chu demna aneuwin hi security su hat bia monani ho jong agang thei pena ma do ding in thuni vai hom ho nge na aneuwi Vachania chun GOC Spare Corps Lieutenant General Abhijit Pandarkarin Lamka ahung vilina hi Amahin headquarter venga 36 Assam Rifle Battalion mun agaphan ex-serviceman hojong akimu pin chule Manipur boina to kimana itabong din mun hitam ti velha na jong ahung ne hi tin thulur akimoi na hi GOC Spare Corps sin lamka ahung vil na ji hi le boina umjing to hlona chamna theina dinga Assam Rifle ho iti pan la ding hamti lungyal neya hunga hi keti ex-serviceman ho to akimu to perachun Lamka district sunga ex-serviceman jo sile jillai sainik board minin
Honorary Subedar Major G Nangson Thangin Corps Commander Lieutenant General Abhijit Bandarkar Punsilpi na anayi Tule Zilai Sainik Bodin Jong Ngong O Tichu Mofler Anapiuvin ex-serviceman Mizakhat Varho Anapangovinahi Amaho Kyo Komperachun Abhijit Bandarkarin Mabana Jong Lamka Sainik Integrated Complex Kisim hi Jinmun Hoizole Phazoa Sim Hoito Peding Ahi Thua Sainahi Abhijit Bandarkarin Galmuna CPUM ho akheu pin chule tuni chena Assam Rifle le Army ho panla na pacha na thu apongin hi Abhijit S Pandar Karin Okul Kampopi Infaris le Infaris District anavila hitai Janha ke pachun Senapati District Deputy Commissioner Office Hope Sung Conference Hora Nikhuthum Chilading District Level Training Program on House Listing and Housing Census HLO4 Census Sang Nile Som Nile Sagi Akipani Nahi Hichu training hi Principal Census Officer Senapati Vetkolnanoya Directorate of Census Operations Manipur le District Administration Kithua Agul Nahi Deputy Commissioner le Principal Census Officer Mamoni Doli IAS in Aholimna Hichi Census Exercise Apoy Modana Sayin Somlugup Chan Census si Achisa Sang Nile Somla Khara Anaki Bolding Hita Zongle COVID-19 Pandemic Zechun Anaki Bold Hita Pun Hizia Ahi Theichana Subdivisioner Officer Hole Staff on Panhata Alauva Census Sang Nile Som Nile Sigi Lol Hinadinga Panla Chedingin DC Nun Traininga Panla Ho Tipnale Hilna Anina Hi Hichi Traininga Panla Ho Hi Directorate of Census Operations Manipura Officer Hon Ahilwa Hin Training ke bol sunga census sang nile som nile sigi introduction bolding census bolding nga ngansi ho mopu na le rule ala diudan ho ahilovin legal lamponga provision ho fund manage boldan manpower planning publicity activity ho le alo theilowa dalha imacha umlova lolhing ta le di ta achilha theina dingin jong kihilna anayuvi training apan la ho chu hands-on training teachu census management le monitoring system lampong ahead chit diuhi thilkho ta ahina bana registration le module operation hojong patia vetup dingin akihilovi training program hondo nakin guna chun district level officer ho subdivisional officer ho staff ho le adangdang honjong panalaw vinahi Alangkana Manipula illegal immigrant ho head doa ahungkipa dono gamlanga tha doa chule gamsunga National Register of Citizens NRC ahilo le atabong dan khat ahungki sim do lo lai sin Manipur gamsunga census exercise ki bolda panhantin campaign for just and fair delimitation CJFD in avelin THUSOH ahin bol kidin hi census exercise ki bolding ni khuchung changa public consultation meeting pheb ahin neidung zuin CJFD in Achi seni khuzong chun Kakching District Sugnu Bazala Sugnu apun ba mera pai bilup to kithun public meeting khat abol kiruvena hi CJFD convener Jitendra Ningomba in meeting a aholimna ipi hizong le achi sa sangha jaku somala kumjuwa Manipur gamsunga hunglu non local ho akisu thinglo laisia census operation hi kibol thailo dinga hi atin Hijina chungchuna NRC ahilo le atabong dan khat ahung ke podo masat ngai hiati thudi ta census ki bolding hi Manipur mi pite kaza daw ahipun ahin la phot lolowa kumphep ka mihimza ahung ke beijing hi thildi ahipuati adea census exercise sangni lekhada thinglang district hopsu subdivision kwa angai lo banga mihimza ahung ke be hi ginmom ta ahitin asai kidi adea kuki te chena area hoa ahiding kalwala mihim aki beijing hi veton ngai masa hiati sangni lekhat census data dungzuya mi ki bedan hi evelle numei khadin kum khada now senti chu chapang som langa lang anei danin aumetin Jitendra Ningomba chun asai bekri Manipur gamsunga kuki te mi simjat aki behi alhang pia Myanmar Bangladesh le Nepara kun ahiwetin CJFD convener pasun asai kiri Myanmar gamthu boila buizia kuki tampi Manipur gamsunga hunglut ahiwin chuki le Myanmar gamsunga military vai ahin homa kunin Myanmar junta te hin kuki te hi recognizong abolpun Government of Myanmar gamsunga cheng community zakhale somthum na nga lain kuki kitizong azaw poitin Jitendra chun asai kiri achi sa sangkha jaku somale
Sangha zaku somgup laku sungchun kangpok pia kukite hu hi zakhat le somsigi laku sebo anomin ahin la sangni le som lakhat khumchun kukite hu zangale somsigi langa lang ahung thingdo taeti government in khulsil na anei dungzuya kukiten khutha asimo hi zaku langa ki beya hiati hijia gamsung mi hilo dan kala gamsung hunglut ho he doa ahung kondo nau gama akitha lo laisia Manipura census exercise hi khungai sa phot ngai hi ti CJFD convener Jitendra chun asei kidi Jani February ni sim somla segi Tuesday nin US le Iran in Geneva nuclear tour phatsota aboina thon sei khomna anei thonina hi US envoy Steve Witkoff le Zarir Kushner teni zong kehuna zawlhon ding hichu omanin seilha na anei ding hi tin source Reuters in asejuna hi hichiki hona chu zinka nidan kun anake panin hi US President Donald Trump in indirectly a Geneva toga azawding tu asejin chule Tehran in deal sim anup ding agin cha thu zong asejina hi Washington elai Israel in Iran a bom anakap layu ningkum zuna hijitok hi neidinga anaki seya hi Tehran in ahein chale hechia chun US B2 bombalin anazo povinahi hechia konin Tehran hin uranium enrichment activity anakhungai sauvinahi Trumin attack dinga order ahin so khale tin US military hotsu Iran doding kigingjing in aumovetin US officer nin Reuters hokoma anaseilhonahi Iranian zong Monday niya padin Strait of Hormuz military drill anapanuvinahi Benchmark Brand Oilman zong Asian trader anahisuin Iranian US to nuclear talk anajing laya military lamponga kigu na anayotsun thau ki thot le na asu boi kha ding anaki charwa hi Tehran le Washington hin kumsota anabui jing na tua ki ho na February ni simgup ni khwa ananei lon hitai Washington le akinei pipen ama align Israel hin Iran in nuclear garment cha ho akisim phara hichu Israel ho kamna azading uwa agin charwa hi Iranian zong a nuclear program chu gamkhar kap ding tupna ki bol hi poitin anasijina hi achi sani khochun US Secretary of State Marco Rubio in Iran to ke ho chu thilha sata hin hi zong le US in a bol theichan bolding ago yetin Budapest news conference anasijina hi Washington in Ukraine le Russia tiani chu Moscow in Ukraine kumli sung abulu na nga sa na dinga agreement nei piding agojia janin nila langa Witkoff le Kushner tiani zong Russia le Ukraine to three-way talks anazaw lona hitin sourcing asisina hi French President Emmanuel Macron in tulha February ni sim somla sigiapat somla kusungin India ahung vilin Hiji sunghin Prime Minister Narendra Modi to bilateral cooperation suhat bena dinga kehona aneilhon dinga hi Hiji nabana rejoiner le global interest thuzong keholim lhonding chuzong le Indo-Pacific thuzong asei khom lhondinga hi Mumbai azong India le France Year of Innovation hondona aneilhon dinga hi February ni sim somla ko le President Macron zong AI Impact Summit New Delhi a zawdinga hi Hichi event le kheu khom na hin gamte ni ki ka ki ngailu na le lam chum chuma ki job na ho asu hat bedinga hi Macron visit hi AI Summit to akitu kha tolhana military industrial cooperation lampong asei dingo Hichu France in makho India Defense lampong asu hat ding gincha romina hi Indian Ministry of Defense MOD phalnazala India in France THUSOH aviation apada 114 Rafale fighter jet 3.25 trillion Indian rupiah February nisim somlenia anacho tolana India ahong vila hiya kiti hichihin India le France ki ka kijob man na ho akhan tosa na to na mun ho asima chole thildang chum chuma jong phachum na tam ta asim do hi mabana jong Indian Air Force IAF fighter squadron strength thasam na ho vat phading lungel anezuna hi India hin avela 31 Rafale marine fighter jet Indian Navy hodinga ala bedinga hiage tin chole April sangni le somni langa chun 26 la na dingin $4.7 billion agreement jong anne juna hi Manipura security forces oin tingnoi active kadanga anamanovin amaho chu khamnathia sumko vemi hidia ginmo ahiove giti
nini operation ake bol na amaholoi chun 400 gram heroin le meithal le achang to ki matha hiu ve ke ti February nisim som na ngania chun security personnel hoin kum som li le nia upa MD Yahat Khan sangayum from part 2 Cherapu Thobar police station a chenga hi ke tin intelligent ho khulgil na dungzuya a chene ina tawon khumsom asunga heroin number 4 397 gram ana khul do he ke ti Sule single barrel gun khatle achang gup to two wheeler amancha dandi lota ki ve hi tin officer chen asisi Sule February nisim som le gup ni security forces oin KCP noyon factiona active cadre khat sawambung area Lamlai police station in Far East district anamanu ve ke ti ama pa chu Fizam Rinsan Singh Luangcha Amutumbi Tayai 29 years Phungdombam mayai leikai in Far East a chenga hi ke tin Interrogation ake bolna ama pa chun government in banabol heji thingnoi group ma chu jaw a hi dan ki he a hi ke ti chule hechini khoma ma chun security personnel hon numei active cadre khat Kanglipa Communist Party apun ba faction Tauthong khuno khutheibam lampa kom lamsang police station in Fawis district anaman kire ke tin ake manu chu Sanasam Rozi Devi LIZ 26 year Phumlo mamang leikai in Fawis district a chenga hi tin officer chon assisi Alangkhana February nisim som ngani chun security forces hon tingnoi active kada mini anamanovin amani chu government in banabol kangli yaur kanballu KY care ho hi ketin Jaknoi area IBM pillar number 8 More police station Tengnopur district a ki mana hi ketin amani chu Hawai jam ngan thoiba 19 years Rajaram Lakhipu police station Assam Kasar district ho hi ketin le khatpa chu Moirang Them Zenit Singh 24 years Ningthau Pareng Maning Kakching police station Kakching district a chenga hi keti Tuni khuwa tinga thusu LAHKHOM chum phondo na nei thiu hi chan chu hitanti